Dragić Duboćanin je bosansko-hercegovački književnik, rođen u Bosanskom Dubočicu. Književnošću se počeo baviti još u srednjoj školi, a njegovo najznačajnije umjetničko djelo je Dječja književnost naroda i narodnosti BiH u 20 knjiga. Nakon što je završio fakultet, kratko vrijeme radio kao profesor u osnovnoj školi Vladimir Perić, da bi uskoro nakon dobio mjesto urednika u izvođačkom poduzeću Veselin Meslaša, gdje je ostao sve do penzije 2006. godine. Svestran je književnik u čijem se opisu nalaze romani, kratke priče, pripovjetke, pjesme i eseji. Njegov roman Behar u Sarajevu, u kojem su opisane prve 2 godine opsade u Sarajevu, smatra se jednim od najboljih književnih dijela koji obrađuju tu tematiku. Dobitnik je književne nagrade Neven za knjigu pripovjedaka Brod na vidiku. Djelo koje je i analizirano. Upravo su priče iz djela Brod na vidiku inspirisani životom i događajima u njegovom rodnom mjestu koji se mnogo puta ispominju u djelima, a čini se mnogo više i rijeku Savu. Čime sam je povrijedio? Ne razumijem. Nisam ništa loše mislio. Dobar dan. Dođi slobodno, ti si Nadin drug. Zdravo. Zdravo. Ostavljam vas da se igrate i družite. Lađarski put. Lađarski put je knjiga koja započinje plovidbom dječaka i njegovog oca Savom. Otac je upravljao čamcem i pričao dječaku kako je radio na lađi. Putujući lađarskim putem, zaustavili se u hladu vrbe, te se približavaju ušću ukreni u Savu, a u travi bez obje noge leži Savo. Savo moli Hunovog oca da ga upuca i da mu tim olakša muke i patnju koju će tek doživjeti ukoliko ostane na životu. Sama poruka knjige je da trebamo biti ustrajni u onome što želimo i na čemu radimo. Ovog februarskog dana 2 lovca, Dedo i Nisvet, sa čudnim oružjem u promazim rukama, gaze prema velikoj Nikolinoj njivi.
Ispod golemih brazda sigurno ima svoje trave, zato je njihovo oružje kojim će loviti zečeve zaista čudno. To su obične vile. Zečevi u snijegu ostave traka da se sakriju pod brazdu i rickaju suhu travu. Po snijegu će bosti vilama, vjerovatnoća da će pogoditi baš zeca, sasvim se ne zna, izazov je velik. Uspiju li, eto doživljanja o kom će se pričati. Ha, eno ga, drži ga. Nisve te gledaj, vidi ovaj ulov. Naruknica, zlatna. Šta bi sve s ovim mogli da kupimo? Mogli bismo čak i čamac kupiti s ovim. Nešan. Nešan. Nešan je star čovjek, mnogo star i mnogo sam. U Dobojcu nema nikog svoga, osim djece. Načulo se da negdje ima ženu i djecu i da je bogat tamo gdje se seli svakog proljeća. Čim zamiriše zemlja i napupaju vrbe, Nešan se izgubi. Putuje bez pozdrava i već se zna, neće ga vidjeti do prvog žutog listića i ladnih vjetrova koju ga odnekud vrate, tihog i neobičnog mirnog. Priča malo, gotovo nikako. Ima nešto između njega i Nikole, jer zime provodi u jednoj kućici naslonjeno na veliku Nikolinu staju. Puno krava, teladi i konja. Čim dođe brigu oko Nikolije, stoke preuzima Nešan, a plata mu je hrana i stan. Kažu, rođen je ovdje, pa se ne može sasvim iščupati i primiti se tamo gdje je presađen. Kažu da od nečeg bježi ovamo nama, a onda opet od nas bježi i tamo ne zna se gdje. Kažu, bolestan je. Od našeg ljeta liječi se tuđim, od tuđe zime liječi se našom. Kažu, po vjeru Šapatom nisu u pitanju ni zime ni ljeta, od drugih bolesti boluje ta selica. Ljubav, to je. I još tiše. Nikolina vera, i to Nikola zna. Jesenas, tako što se pojavio, tih kao kućni prag, puće za njim teška optužba. Lopov, star a krade, kako ga nije stid. Ukrao je Nikolinoj veri zlatnu rukavicu. Ko je zapravo on? Ništa mi ne znamo o njemu, pritegnut ćemo ga, progovorit će. Nisu s njim čista posla. Ne šuti on uzalud, krije nešto. Riječi osuđe krenule su od vere. Njome ćemo oprati Nešanov obraz. Opraćemo. Gdje li je sad on? Ko zna? Dječacima uznemiranim težinom ulova učini se da narukvica ne sija svoju sjajnu. Taj bljesak je ukraden od Nešanovog lica. Vraćajući se kući, razmišljaju da je taj sjaj da što brže vrati na njegovo mjesto, da vrati Nešava i za njime izgubljeni svijet.